Ani tanda nga Bangalore gi airport la yu. Ani Airport. chuju shiwa resha 5:30 la ani nga flight ji ani nga kama nga nanglu zuen tandara. Ani hana nga jwe saje josa khwa yin la jira. Ani kisa nindong na tei di chiang khwa dwi di mita lo. Hagas nindong vlog tun dis chen. Alright, and tin chigo, let's go. Also, they try to go there. Surprise collectibles in every box. Happy to be a dear. Digi Javla, Digi Javla, I give poo. Kun sound Javla. The dinner is Kun sound Javla. Wow, it's sad. It's a muserta. Malachi grass, kitchen grass. Hala. Ni kids ke. Nala nya lo yang. Hoy ke Ana digo ready. Mal go me nya. Ke kar. Tisi nang di mil gan na team la. Te no fe digo ras ke. Te sal tha sas. Endiro ras, endiro sumra. Te na nganzula endi sumras. Te na konji te na. Tina ru. Ti sumra so ko. Ti desu sumde ti piji chedra cha. Tina ga che. Tale na washroom la le de yu. Luggage check-in chi chong chi chai. Let's grab a Starbucks. My guru Starbucks che tu ngai mas. Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I'm good, ma'am. Chang mu yor some sweater ni ni khila chi. Sebar ishta. Tadi pisi che real ne. Yes. Hi samalo. Tanda nga dila khasa. Starbucks itu some khana nga Bangalore le ni. Starbucks che tu nga lang masyo. Ani tigala na nga security check-in chinde ba. Ani security check-in na inje handa khare Nepali ro inse Nepali popus to momos inje maybe first time inse pije unzo inje security check-in na kucha masura ando okhar deshtara. Ani lega chinge samo yu route so Tina Pasha, when I two shadow in jail. When you is on a robot chili money in Jokunzula. What to do, you course you are. I need to go how push go swim in the Chang, Gonish, and take you bang a curry in the Purula de Manga. Then it's some sister, last Nakuzu baggage, Jala hand baggage security check in Tangora. Kuzu Chala must have some sheer sister. Kuzunian Dorio, and pass it out. Kunzu is Chala, Kunzu Goni security on the Temaniuchi on the chance. No coconut kinled raya and coconut kitchen marilla stock kuju kichu the kuju la dish crush rela disra kunju kichu marilla kunju ninjing it kale la chini staff taking ni pingari rosa misara green tea all right tangi jilis khare Enjoy your coffee. Thank you, have a nice day. Same to you. No, thank you. 원치네. 군주야 얘기했어요. 아 이제 딱 맞으라. 아니 거 갈라 투이면도 딱 갈라 키니 키죠 말이야. 아 그게 나온다. 그래서 동바든 하고 담보 권한지 기지시 머니푸르로 라디시. 안지니야 티베탄 리두사. 아니 양아 두군다 니 텍살에 막 코코넛 마트 엔지레렘바. 아야야야. 단나가 boarding starts in 5 minutes. Tananga gate la train ni dong tong chi wo nga ta yu chang mo yor some stuff so it needs to go na shimba seba yu seba cha chat chang mo remove chu his ta was exercise ngin chin tu ning chu bye bye thank you bye bye partner but tang shung mas ta min khala changing le ma changing the bus now oh yeah tananga jinam to the akasa air nga tengma tangbu try chi la tengma tangbu nanga nambi indigo la spice ya to dura akasa air la ma chi to me ta ta akasa air khandi me oman de me oh din cha ka ma shu la all right
쉬어. 그래 신소. 답이 알았음 스니머 신 카르나. 왜 먹고 신소 이디서 말랑 주디서 시도야. 당한주 방아 baggage claim 쳐도디. 아주 나 쉬게 인도 알아서 보다. baggage plus number 1 날리 있어. 아요 아가사 에어가지야. 저도 갈거는 그저한테 남도 에어라인 신바였나? 에어 호스트 되게 attractive 다. 아가사지 에어라인까지 에어 호스트 되게 기도 칼라오래. 도로 드레스 코드 카시나 운주 큰라야. 고도시케나 와로요 스포츠 슈즈 괜찮아. 힐다 안데 키고 싶은데. 오늘 로간 두시엠부터 사무실 걸려. 이 택시 상마지 픽업 포인트. 남경한 주인은 banglore 우버 가지러가 올라지러가 아니 프리페 택시 넣어요. 어디기? 니마가 뭄바이에서 상마 택시 인데 들리까래. 이 나고 가오들 살아 상마들. 오야 따야 상마 상기 이리요야. 뭄바이 도서가지가 되나 라니. nga ni handa Mumbai la ni amna chongya ni de re anun chin nga amna chale nga tongba jo le anun ni amna chale opwa ro tarokpa jo le de ani amna ngi pick up chinga mayong line ba mi chi le ngan juni ta hala ndo chong yo ra ni uber du book chilang shungo ra ni len chom da bani kale thwa kun jo inje odi male la mun chin ni ani so ga pick up chale le male and the bomo dichi kuch buro hot hui na samajho ya ande ma nin dong swa la na ani pi si pyongo nin dong swa maran thara jam shai an samalo chime nin dong je yo and thank you for all the love and support to English now lang subscriber gain ya pucha so view dige ya purai do so I'm actually very thankful to all of you, very grateful to all of you. Alright, bye bye, see you soon.